به نام خداوند پاک مهربان با عرض سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشید و باز هم من دوست محمد شاهی در خدمتتان قرار دارم. دوستای عزیز، طوری که میدانید امروز اولین سال 1400 هست و ما هم خواستیم در صحن روضه مبارک آمده و یک گزارش در مورد چگونگی تجلیل سال نو از هموطنان ما مسابقه کوتاه بگیریم. پس ما را تا آخر لحظات بیننده باشید. خب بیننده ها عزیز، فعلا در کنار یکی از هموطنان ما قرار داریم و از خودشان میشنویم که اینا از کجا هستند و سال نو را چگونه آغاز کردن. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستید؟ سلام، وقتتان بخیر. سلامت باشه. اسمتان؟ عبید هستم از ولایت فاریاب. عبید الله جان، سال نو را شما چگونه تجلیل کردیم سال؟ ماشاءالله قسمی که شما میبینین سال نو امروز مثل سالهای دیگه خیلی پرشور چیز است. جمع جوش مردم از هر ولایت آمدن، نقاط مختلف افغانستان و اینجا بسیار سال نو با خوبی خوشی تجلیل کرده رایستن. همچنین ما من سپاس از شما. سلامت باشید. سلام، خوب هستید؟ علیکم سلام. سلام عرض ادب خدمت تمام. سلامت باشه. اسمتان؟ بلال احمد. بلال احمد جان، از کجا هستین؟ از کابل. چه وقت آمدین در شهر مدار شد؟ یک 10 روز شد. 10 روز. ماشاءالله. به خاطر سال نو آمدین یا که کدام از صفت خاص داشتین؟ به خاطر سال نو آمدیم دیدیم جشن سال نو در مزار شریف چگونه تجلیل میشه. بسیار خوش گذشت. سال نو امسال را نسبت به سال گذشته چگونه میبینید؟ این سال خوب است. امید که صلح بیاد وطن ما و آرام باشیم. سپاس از شما. بیننده ها عزیز، برنامه هم ادامه داره، تا آخر لحظات بیننده باشید. سلام، خوب هستید؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ yaxshimisiz siz va har joningiz? صحتمند. اوتیز؟ Jamshid Sujud, viloyat Faryobdan. جمشید خان، تازه یلده قay shakliksiz tajil qildingiz? Bu yilda ko'p yaxshi jami jo'shli bilan tahlil qildik. Mana ko'rib o'tiribsiz. Bu sol Navro'za ko'p bir pursho'r, ob-havo ham yaxshi bir. خب دوستای عزیز، یکی از هموطنان دیگر ما در کنار ما هستند. طوری که شما در تصویر میبینید خیلی خوشخندان به نظر میرسه، تا جایی که فهمیده میشه سال 1400 خیلی متفاوت‌تر از نسبت به سال گذشته تجلیل شده و بیشتر از خودشان میپرسیم که اینا چگونه آغاز کردن و از کجا آمدن. سلام، خوب هستید؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر. سال نو تمام مبارک باشه. سلامت باشه. شما همچنین مبارک. اسمتان؟ رحمت الله رادوانش هستم، ولایت فاریاب ولسوالی انتخی. سلامت باشین. شما اینجا چه وقت آمدین؟ ما روز جمعه اومده بودیم که به خاطر چکر، به خاطر تجلیل کردن سال نو که واقعا این سال یکی از سالهای پر از خوشی و ما بتوانیم که یک سال خوبی را این سال داشته باشیم، چون که قسمی که شاهد عینی بودیم که ما سال گذشته به خاطر ویروس کرونا بسیار روزهایی را سپری کردیم، خصوصا مردم افغانستان. خوشحال هستیم که این سال را یک سال پر از خوشی تمام مردم افغانستان می‌خواهیم. سلامت باشین، زنده باشین. قربان. الهام کلکان. الهام ماشاءالله یک تخلص خیلی متفاوت است. از کجاست؟ از کلکان. از کلکان. مربوط کدام ولایت؟ پروان. پروان. شما اینجا چه وقت آمدید؟ تقریبا 3 روز پیش. 3 روز. خاص به خاطر سال نو آمدین یا که کدام صفت خاص هم داشتین؟ خب به خاطر جنده بالا دیگه آمدیم. امسال را شما چگونه میبینید؟ امسال والا از نسبت به سالهای دیگه بسیار پر نفوذ و دیگه پر امنیت، دیگه خوش و آرام میبینیم. سلام، خوب هستید؟ و علیکم سلام. بخیر باشید. صحت شما خوب است؟ سلامت باشه. اسمتان؟ رحیم الله قرلاق هستم. رحیم الله جان، از کجا هستید؟ از قندوز شریف. از قندوز شریف. چه وقت مزار شریف آمدید؟ مزار شریف یک هفته میشه اومدیم. ماشاءالله خیلی خوب. به خاطر سال نو آمدید؟ بله سر. به خاطر سال نو آمدیم. سال نو بسیار سال نو خوب بود، بسیار جمع و جوش. یک سال نو بسیار با هم دیگر پذیری، اتحاد پذیری، برادری باید داشته باشیم. یک صلح سرتاسری باید در وطن ما و شما بیاید. اعضای دل، طوری که شما دیدید سال نو امسال واقعا کاملا متفاوت‌تر تجلیل شده و ما باز هم کوشش میکنیم که بعضی از صحبت‌ها را از هموطنان ما میگیریم. برنامه ما ادامه داره، پس ما را بیننده باشید.
عنایت الله احمدی هستم، یکی از جوانان ولسوالی آقچه. الله جان سلامت باشی. از آقچه آمده. اینجا چه وقت آمده؟ من خودم در مزار شهر محصل هستم و خواستم امروز با هموطنان خود جشن سال نو را تجلیل کنیم. سال نو 1400 شما چگونه تجلیل کردید؟ نسبت به سالهای گذشته چگونه بود؟ خب نسبت به سالهای پیش خیلی خوب بود که سال پیش ما نتونستیم به خاطر شیوه ویروس کرونا نتونستیم به جشن نوروز اشتراک کنیم و امسال بسیار خرسند هستیم که در پیش هموطنان خود قرار داریم. سلامت باشه. من خودم محصل هستم، در شهر مزار شریف هستیم و به خاطر رخصتی هایی که بود ما خواستیم این رخصتی را با مردم خود، با جوانای خود، با همقطاران خود در شهر مزار شریف و به این جشن ملی و مردمی شرکت بکنیم. خب بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی مان که تا این دم با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. سلام، خوب است؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ سلامت باش. اسمتان؟ عبدالشکر از ولایت پرمان ولسوالی شاگرد غوربند. عبدالشکر خان، شما چه وقت در مزار آمدید؟ ما یک روز قبل آمدیم. روز سال نو 1400 رو شما چگونه میبینین و چگونه تجلیل شد؟ سال نو 1400 خو ان شاء الله که به خوبی بدون کدام انتحار انفجار گذشت. دیگه امیدوار هستیم که یک سال پر از خوشی و صحتمندی و یک سال صلح برای هموطنان خود آرزومند هستیم که باشه. به هموطنان ما چی گفتنی و چی پیام دارین؟ به هموطنان خود پیام ما همی است که همدیگر پذیر باشد. در صورتی که ما همدیگر پذیر نباشیم صلح هیچ وقت نخواهد آمد. و اگر میخواهند که در وطن ما صلح بیاید، صلح برقرار شود، باید همدیگر پذیر باشند. سپاس از شما. سلامت باشید. خب اعضای دل، طوری که همه ما شما میفهمیم فعلا همه کس آرزوی صلح سرتاسری در کشور دارند و همه کس میخوان که در زودترین وقت در کشور ما صلح بیاید تا که همه هموطنان ما در یک فضای آرامش زندگی آرام داشته باشند. و باز هم در کنار یکی از جوانای ما قرار داریم و اینا هم خیلی خوشحال به نظر میرسند تا جایی که میفهم سال نو امسال به گونه شکوتر و ویژه‌تر تجلیل کردن. سلام، خوب هستید؟ شکر، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشه. اسمتان؟ حکایت الله. حکایت الله جان، از کجا هستین؟ من از ولسوالی شورتفه ولایت بلخ، همینجا محصل هستم. محصل کدام رشته؟ اقتصاد. حکایت الله جان، سال نو 1400 را شما چگونه تجلیل کردید و چگونه تجلیل شد؟ والله بسیار خوب بود که امروز دوستا و چکر رفتیم و اینجا آمدیم و بسیار خوش هستیم که فعلا در اینجا قرار هستیم و بسیار خوش هستیم. واقعا مردم که آمدن بسیار جمع جوش و بسیار صلح آرامی، بسیار خوب. پیامتان به هموطنان ما چی است؟ پیام همیشه که باید همیشه صلح و آرامی باشه که مثلا نفرایی که مثلا ولایت دیگه ولایت حاکمیان باید امنیت داشته باشن که باید اینجا بیان هر سال نو را باید اینجا تجلیل کنه. سپاس از شما. Aziz hörmətli dostlar, görüşünüz ali yine hem bir Türkmen yigitlerimizden kaptalarımıza ve bunlardan hem soruyoruz ki tezil ne şekilde bunlar tecil ettiler. Salam, yaxşımısınız? Selamun aleyküm, yaxşımısınız? Teşekkürler, adınız? Adım Hamidullah. Laxan, siz nereden? Ben Ulusoy Keller'den Vilayet Balx. Siz neçe müddet avval buraya geldiniz? Bale? Siz kaçın Mazar Şerif'e geldiniz? Ben Kun aldın şuna geldim. Tezil ile bu yıl ne şekilde sizler tecil ettiler? Bizler köp yaxşılık bilen, hoşluk bilen, anaca emniyet bilen şuru ettik. Türkmen halklarımıza ne yapacağınız var? Türkmen halkları da şalayacak hemşe ittifak olsunlar, sulh getirsinler, yani hemçinin şahat olsunlar. Teşekkürler. فايوز اسمعني بقلين خيرا كيليز وتوزيع النقاشي ما تاجي قليز. شنو؟ السلام عليكم يا اخي. السلام عليكم سيغشم. Teşekkürler. Otizm adı? Abdullah Bazar Şerif'ten. Bazar Şerif'ten. Abdullah Can bu yil qay shakl sizlar tajlil qildinglar? Bu yil bizlar ko'p yaxshi shakl bilan tajlil qildik. Mashallah mana me'morlar keldi. Uzoqdan yaqindan me'morlar yaxshi amniyat bilan tajlil qildik. Bu yil siz qanday peshbini qilasiz? Oyo bu tajlil bilan Afg'onistonga inshaalloh sulh amniyat kelarmi? İnşallah bizler umidvormiz. İnşallah kelar. Afg'oniston xalqimizga nima aytasiz bor? Labay. Payomingiz nima? Payomim shu, mardimlar boyat sulhga qo'shilsinlar, rahbarlar shundoq
hamma mardimlar boyad sulh bilan zindalik qilsa u yaxshi bir zindalik bo'ladi. Nima uchunki bizlar qancha yildan beri sulhda turish nasiya. Inshaalloh sulh kelar deb bizlar umidvor. Minnatdor. Tashakkur. Shukrman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ming, baxayr va dayo'ming. Tashakkurlar. Avvalda o'zingizni qisqacha tanishtiring. Mening adim doktor Abdusattar Nazariy bo'lgan, o'zim mana Shafaxonay mulkida doktor o'zim. Abdusattarxon, bu ta'ziyali na shaklda sizlar tajlil etdinglar? Men o'zim shu so'zimni bir she'r bilan boshlagan. Go'g osmona qarab yuragim jo'shib, bahar oyi keldi, men aytmayin ming. Bilbillar sayrashib, qumrular jo'shib, qo'yinlar otlar keshbini ochib, yer yuzini bagul iyisini saçıp, ta'ziyimiz geldi, men aytmayım. Bizler şehir Mazar-ı Şerif'te özlerimiz bana şu ta'ziyeli bizler şu her taraftan mehman geliyor buna. Afganistan'ın 34 vilayetinden mehman geliyor. Son hem Berde Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan her yerden mehman geliyorlar. Bugün bizler çok bir hoşhal. Bizler nemçin dilende her yerden yigitler gelen bile öz dostlarımız bilen akşamlar geziyoruz, Berde dans ediyoruz. Çok bir özlerimiz daş şadiyan gidiyoruz. Çok bir yaxşı dostlarımız bile bizler özlerimiz rakam bir ta'ziyel gelende tep hoşluk edeceğiz. Türkmen halkımıza ne aytacağınız var? Türkmen halkımıza aytacak gepe mening şu olar hem şehir Mazar Şerif gelsinler. Bizler şehir Mazar Şerif'te manende avvala 40 gün bir yerde görüşü, son oğlak zatlar bolyotular. Baya Türkmen halkıman beri gelip katnaşsınlar, ta'ziyeli görsünler ayırming. Türkmenler hem öz taraflarında biliyon bular özlere tecil alıyorlar ayırming. Olar hem sömelek pişiriyorlar ayırming. Olar hem daşlara gezmene gidiyorlar, görüşüyorlar. O yerde Türkmen halkıma hem köp bir men boysunuyor. Namçin dilende mazarda bizler 4,5 milyon 45 Türkmen mazarda bizler yaşıyoruz. Afganistan'da 4,5 milyon Türkmenimiz var bizler. Bizler Türkmenlerime köp bir iftihar ediyor. Teşekkürler sizden. Aziz hurmatli dostlar, görüşünüz ali yana ham bir Türkmen yigitimiz bilan qatlanamizda va bulardan ham so'rayozki, ta'ziyeli na shaklda bular tajlil edibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum salom, yaxshimisiz, aroming? Teşekkürler, minnatdor. Adınız? Adım tanıştırsam avalan hamma dostlara salam aytgan. Adım Hafizullah bo'lıyor. Ava. Hafizullah, nereden siz? Men o'zim asl Faryab, Qaramg'ul Rusvaldan bo'lyapman. Ama bilerim şu tajlil Chorrasada iştirak ettik. Bazı dostlarım var. Şükür bu yıl o'tgan yıllar sizda satdi. Bu yıl Chorrasada bo'ldi taze. Bilerim iştirak ettik. Şükür hamma kimlere tajlil qutluk bo'lsin diyoruz. Ko'pdan ko'p. Teşekkürler. Bu yıl yani ta'ziyel ne şekilde teclil oldu nisbat ve salay güzashta? Bu yıl ko'pdan ko'p yaxshi bo'ldiki, Chorrasada nisbat va Sizasat yaxshi bo'ldi. Chunki Sizasat ko'p insonlarning ustuna karantinda ko'p her yerdan viloyatlardan ishtirok etayotdilar. İştirak edebilmediler. Bazı imkoniyat bo'lmadi. Karantin bo'ldi. Şükür inşallah bu yıl Chorrasada hamma ko'rishgancha hamma kim iştirak edebildi bu yıl. Minnatdor. Doğrudan aziz dostlar, bilishiniz ali o'tgan yil yani 1399 yil binabar mavjudiyati korona g'amaja karantin oldi va mutaassifona ta'ziyeli tajlil etilmadi va bu yil xushbaxtona bizlar bu ta'ziyel yaxshi shaklda tajlil etdik. Aziz dostlar, görüşünüz ali şu hazır bizden qaptalamızda bir ağımız var. Bulardan istəyəsiz ki, ta'ziyel ne şekilde ağız etsin. Salam, yaxşımısınız? Ve aleykümselam dayım. Teşekkürler. Abdülhakim Balyon, Mazar Şerif'ten avval hem ta'ziyellarımıza köp hoşluk, ayanda yıllarımız, ta'ziyellarımız köp yaxşı olsun. İnşallah bir hoş habari Türkmen bernamelerimiz, öz bernamelemizde müsahibe edip, öz dillerimizde geplep, öz namelerimize iftihar ediyoruz. Şükür elhamdülillah. Bu bernamelerden teşekkür sizlerden bir cihan. Abdülhakim ağa, özünüz bilişiniz ali şu yakınlıkta Abdurraufcan ham yeten ve şu hazır toplanıyor ve hem de bana salınov geldi. Bu barada ne yapacağınız var? İnşallah Abdurraufcan'ım tizden tiz bir hoş habari. İnşallah Teala Türkmenlerin köp zahmetler etler, zahmetler zayıf olmaz inşallah. Bulan bir terklikte inşallah Teala ataynesinin eline gelir. Türkmen halklarımızda o husus Türkmen yigitlerimizde ne yapacağınız var? Türkmençilik, Türkmenlerin kahramanlığına, Türkmenlerin intifaklığına, itihatlığına hoş buluyor hem davat ediyor. Munçaki intifak, itihat boldular. Bundan hem ziyad itihat bolsunlar. Her yerdeki Türkmenler var. Hariçta, yani ya dahilda bunlar hemmesi birleşip itihat bolsa bunlardan ben çok hoş buluyorum. Teşekkürler sizden.
خب بیننده های عزیز، طوری که شما میبینید ما فعلا در کنار یکی از هموطنای ما قرار داریم و از خودشان میشنویم که سال نو را چگونه آغاز کردن و امسال چگونه میبینن. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستید؟ سلام وقت شما بخیر، وقت هموطنای ما. سلامت باشه. اسمتان؟ اسم من سمیع الله. سمیع الله جان از کجاست؟ از ولایت غزنی. چه وقت آمدید مزار؟ تقریبا 3-4 شب میشه آمدیم. شما سال نو امسال چگونه میبینید و چگونه تجلیل شد؟ ما خب میفهمید چند وقت میشه متواتر میایم سال نو مزار تجلیل میکنیم دیگه. امسال بسیار پر از خوشی و صمیمیت. پارسال قرنطین بود، فضای قرنطین مردم نتونست زیارت کنه و چیز کنه. امسال مردم بسیار خوش و آرام بود. به هموطنای ما چه گفتنی دارید؟ به هموطنای ما صلح سر تا سری آرزو دارم. خداوند یک صلح تا سر تا سری را آرزویشان برشان دارم. سپاس از شما.